السلام عليكم. إلى مطار الشيخ أمود الدولي وصلت أول رحلة جوية سياحية مباشرة بين العاصمة الفرنسية باريس وعاصمة التصل نسجر جانيت، وعلى متنها قرابة 100 سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية. C'est vraiment un gros cadeau parce que lorsque je me suis inscrite, il n'y avait pas le vol direct. Donc ça a été une belle surprise. Et j'ai déjà envie de revenir quand Tamanrasset sera ouvert. Et maintenant, sachant qu'il y a un vol sur Janet, c'est formidable. Vol direct, c'est fabuleux. On est arrivé ici rapidement. C'est parfait. J'espère bien que ce vol inaugural va permettre de faire venir plusieurs étrangers et faire vivre de nouveau le tourisme en Algérie. Le premier vol vient de poser en partenariat avec Air Algérie, Point Afrique, Horizon Nomade, les autres agences. On est très contents. L'avion est à une bonne moitié rempli et les prochains avions seront encore plus remplis. On est ravis. الرحلة المباشرة والتي جاءت تجسيدا لمسعى الدولة في الترويج للوجهة السياحية بالجنوب الجزائري، سطر لها أصحاب الوكالات السياحية برنامجا خاصا لزيارة أكبر عدد من المواقع السياحية، خاصة وأن المنطقة بها أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق بالعالم. هكذا تراهن الجزائر على ما تزخر به من ثراء طبيعي وتنوع ثقافي وكنوز تاريخية لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب طيلة موسم السياحة الصحراوي.